Agitiri Iceera riake Gicua-ini. President Ruto anyitanire na etĩkia a dini ya Gĩithĩramu na Kristiano igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho gĩcigo-inĩ kĩa MWENA front. Ngojea uwe ukiomba Mungu, ninangojea. Hau kabere president nĩagĩire na gĩikaro na magavana a Gicua-ini gwata atongoria angĩ gũkũ akĩhithũria mũbango wa thirikari wa kwandandũra motungata ma poti. Kurudisha port operations peke yake hapa haitoshi. We need a whole port development plan. Na ndio sababu tumetangaza vile tutakuwa na concession ya muda ambaye watu wataleta investment zao. Tumetangaza vile tutajumuisha port yetu ya Mombasa, transport logistics na special economic zone. Because that is what you need to unlock the potential we have in the port of Mombasa. Gĩcukĩro kĩa MERI ya Kenya kĩrehaga ũtonga wa gatagatĩ ka bilioni 15 nginyagia bilioni 20. Rĩu president akiuga ena mũbango wa kũibaibia gĩkabũ gĩkĩ nginyagia bilioni 150. Tutaiunganisha port yetu ya Mombasa kupitia Nairobi, Naivasha, tujenge big industrial park so that some of the items badala ya bogi kurudi bila mzigo, pia tulete bidhaa kutoka huko ambazo tutatumia to increase the capacity of the port to export so that we can make more money. Port ya Kenya gĩkĩro-inĩ gĩa kĩmabũrũri ĩna namba 326 harĩ port ciothe, 348 thĩ yothe harĩ ũheani wa motungata. Atongoria arĩa mauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ matongoretio nĩ speaker wa bunge ya Senator Amason Kingi nĩ mateteire mũtaratara wa magoti ma thirikari, akiuga gũtirĩ na njĩra ĩngĩ ya kũnyihia ngombo cia thirikari ya hau kabere. Fighting the president in the event that he fails, but we know he won't fail because God is with us. But in the event that he fails, wao vizazi vyao na vizazi vinavyokuja baada ya vizazi vyao hawajui kwamba wataangamia. Kenya kusonga mbele itagharimu kila Mkenya kutoa mchango wake. Tusiwe tu ni mtu wa kulalamika, mbona haijafanyika, mbona hii. Wewe pia ujiulize mchango wangu kwa hii harakati yote ni gani? Ngiribotera KWENDERIA TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.